Aing wantah sayu akti pisan dari tepangane mangkin. Di tiang puniki wantah ngemargieng. Ingian nih ke bawah ngenteg linggih pemekas puniki. Ya. Rengkayangan sane pasti Wantah sayu wakti pasti kepisan sayu wakti sane margiang titiang. Ring kayangan puseh puniki pemekas. Titiang pacang ngemargiang. Nih ke bawah iadnya ngenteg linggih. Ya. manut reng sastra agama Duaning mangenteg linggih ke puniki wantah mengah. Ring tatu agama gumanti mangdo paraside titiang. Pacang ngaturang yadnya sane mau tamu puniki. Ya. diagang dase warse Ning menghararis yang daging tastrene puniki gumanti mangdeng ngemargiang yadnya agung puniki nyaberan telung dase siki tiban puniki sepatut nyane pacang ngemargiang yadnya dados nika lali mawinan wiwilan ini puniki banget saya waktu pengelungsur titiang kering ratu idodane sinarang sami sampuneng lali raris riwekasan rikalaning dina ne puniki pacang nangun yadnya ngenteg linggih amonika sane munggo nah titiang nguning ngayang inggian daging sastra sane kuacien titiang puniki wanta amanika telung dasa tiban nangusi besik nika wanta mengak kering sastra ne puniki pacang odarang titiang ring iratu idodanen titiang sami ya. patut pisan krama desa yen ning wantah persida raris riwekasan wantah patut pisan rikalaning sapunika krama desa maka sami ngumargiang yadnya agung puniki pemekasan dap mangde hele maka kawinan banget saya waktu titiang matur gumanti mangde preside mapari dabdab tur maning mangde preside eling ring uger karya agung puniki nikone banget lungsur titiang ring iratu idodanen titiang sami ya.
gapi kuku anggen ngemban kerayuan. Mangda presida pageh saya waktu raga puniki sareng sami napi ke mekawinan asam punika. Duaning yadnya nepane ageng puniki presida raris ngemanguhang kerahajangan kerahayuan punika wata pengabdin ide dane sareng sami. Ya. Dadu wake sane anggen Aing iki ratu dedanen titiang senarang sami. Ingin tetuak sane presida pacang katurang titiang. Ring wengine mangkin mantuk keringi ratu dedanen titiang sinarang sami. Ya. indek yadenyo nganta gelingge Weni kebaya jawan dan tios wantah yadnya nganta gelinggih ke punika pemekas napi kesukseman ni punika wantah punika titiang presida pacang mak bahang ring kerak ini mangkin nah. nak dagang pihak Pertama ni uningayang titiang ngentek punika wantanen dan tios wanta pangde presida entek pekayunan iratu dodanen titiang senarang sami iring titiang iring jagate gumanti mangde entek pekayun sarang sami ya. mangda sieda egar mana Wanta sayu waktu pisan yen sampun entek sinarang sami tan presida sayu waktu pisan egar yang sejeroning manah egar yang sejeroning pikayunan sarang-sarang raris iring titiang iriki nyat pada ring jagat raya maring anggo daler widi sayu waktu pisan ring angge sarire siraga puniki sarang sami pageh ring sejeroning pikayun daler
Presiden Aris ngaturang yadnya pemekas ring ide Sangyang Widiwasa. Sami nika Siada manggo ya sukerti Ning wantaka sampunike saya wakti pikayunan Ratu Idodanen titiang sinarang sami daler ing ide Sangyang Widiwasa pemekasane mejanten sampun saya waktu presiden irago nemu ne kuastanen rahajeng tur labde karya sinarang sami ya. Bidab-dabe ngandegeling Ingisane mangkin ingyan pacang maparidapat jagi pacang nyangro ingyan yadnya pengentek liyihipun iki kepertamo matur piuni ingyan pacang kadur pacang nyangro yadnya karya agunge puniki sane kapertamo jago aturang titiang maduluran antuk ngeras titi nunasityo siderahayu asa punika ingyan penguni majang sasuna asa punika daler majang ling-lingi hidung sane malingom lingi iki lur kayangan rengkayangan mewah sangga andukan punika ingyan karya agung karya sucine puniki jago pacang kemargian pas kajanten sampun pacang nunasipun ngerti ring kayangan iki ring pucah daler ring pemerajan ring sanetiosan daler maki itu Dumade sangkaning ledang laris paswecan ide yang betare-betari ngicen penuntun pemargi mangdo presiden ngemangihin kerahayuan
sami yadnyo labda karya kang kinardi Gumanti apang presido nunas paswecan ide yang betare-betari dumugi ngemangin karya agunge puniki labda karya sido sidaning don. Risampune poleno agraho Landurang malih titiang aturuning ayang ritat kala sampun ing yan penguning aturuning sampun kapica dumadak wenten paicani di betara ngijen warenugraha saking mangga lane yukti napi malih sami sampun jangkep ing yan paremanggalané pacang ngrincikang yadnya suci yadnya agunge puniki pinakemang gagro yadnyo Ariantukan sampun saking suwe ngerincikang pacang nyangre yadnya agunge puniki Nabi malih sampun sayan-sayan nampak menika mangdejek pemali antar nglantur raret aneka taler sampun ngerincikang ingyan pah-pahan pemargin yadnya puniki maring trimang galo karya Dur sampun laris kekaryanang ngerincikang indik kewentenan manggalo-manggalone makesami kabaos tri manggalo yadnya karya agunge puniki neka abdi sidaya Sukerto Nanika maka pengabdi sumangdane mangdo presido sejebak puniki desa adat Wonosari sane nangun yadnya ngemangin kerajaan kerayuan Sukerto tur
Inggih. Sane mangkin jagolan durang titiang malih duaning sampun padha jumpu niki ring pacang nangun yadnya. Nah sane mangkin ngawit pacang ngrincik kang sekadi wewangunan inggihan salon-salone punika. Manut kena mangdo asri Dur inggihan genah wewangunan napi luwere punika inggihan kawentanan riki ring wewidangan kayangan mangda presida anut adung genah sane kakaryanin. ring jerawan miwa jabong Asa punika taler inggihan ngambil sukaryane punika ring jeroan, ring jabo tengah, taler ring jabo sisi. sapunika sane munggo Duaning sekadi sapunika sane sampun kecap munguh ring sehananing kasurat ring Sang Hyang Adisastra. maring sastra muah agamo Nananika raris kecap Sang Hyang Sastra Agamune. patut eling kramo desa sane makarya Sumangdene raris kaelingin antuk para ratu widodanene sejebak desa Wanesari puniki pacang nangun karya askadya punika pemargi pailean. Sanggar pinaka ulun ida Nanika sekadi pemucuk sane angin pacang nangun karya puniki minangka sangar-sangare punika. pinaka bau wanta dan sil Nanika nyen minangkadi eteh pacang nangun karya agung wenten dedansilan punika taler wenten sanetiosan darune pinaka waduk ida wenten sekadi wit ning taru nika kocap pinaka uteng ida bantenangan ida iku taler ingyan sejangkep nyanyi punika minangkadi upakara bagyo pula kerden ida Durma kecihna karya agung puniki maduluran antuk pulo Kerti. audio iki bangunan pinaka cokor ida Nanika anggen pinaska dasar kiring bumi ansane pacang kapendem. nuasen karya keaturan Inggih sampun sami sampun kerincik Kang pacang ngawitin nangun yadnya karya agung puniki wenten raris galah
paduasan punika jagi pacang nangun yadnya. daler patut keuningin Sapunika taler majeng ring Ratu Idodane memang deja sami. Taler puniki kauningin kepuputang oleh hidup mangda presida laris kapuput majeng ring idul betaruh sari sami. sinarengan nyapu ayu Dur mangdo presida taler kocak kecap bersih ring kayang tak ida betaruh meni. pengalang sasi kemargian Napi malih yadnya puniki kabuat abot pisan maduluran antuk mepengalang sasih punika sekadi nyengker ring sami wewidangan riki. mangendo jati sunarimo gaung gahang Dur mangda sayu wakti napi sedaging nyane disampun puniki ingyan ngemargyang pengalang sasih mangda sami sampun keprasida. Mengadegan pengraja karya Nggih, duaning sampun puniki taler sampun pacang pengalang sasih sampun memargi taler mangkin mangdo presida ajak karyane ngantur ngerajagang pengerajak karya. mari Sedro malih Ari sampun pengalang sasih pausang aturang titiang maduluran anduk taler mari sudu setre. nyugat genah nangun yadnya. ។
wewidangan puniki kesukat genah puniki pacang ngerinci Kang Nangun yadnya. Sangar lapan malih wangun. Sampun raris nyukat genah sampun pacang nyangkepin ingyan wewidangan meduluran antuk sanggar ring jabo metaler penyor Taler penyor mangdono nanika raris penyor punika makecihna nangun yadnya agunge puniki nika sami nyangkepin Riantukan niku maka kejangkepan nangun karya suci agunge puniki. lan durang Inggih. Sampun jangkep minakadi pacang nangun yadnya. Wenten malih sane jago lanturang titiang minakadi sane kabaos ngererah po urup-urupe punika. maring genah sane pasti Ingyan nyangkepin ngererah rarisane mawasop paurup-urup nika ngererah nyujur genah ring duri negara sami nunas yasa daging karya nalika mangda puput jangkep atur karyane punika nunas paurup-urup mangda sida karya minakadi beras galih napi malih nyujur pacang genah nunas minakadi beras gawi galih punika mangda sida labdo karya duaning pacang nangun karya agung pinunase punika mangda presida ngemangihin sane kabaos labdo karya madasar ban
mana suci. Kaduluren antuk manasane suci ning nirmala. Sukar tande sengelantur. Nenten jawenten tios jago abdiang titiang mangda presiden ngemangihin sane kebaos sukertan deseni sengelantur. Mangda sida ya sukarti. Mangdene jakti-jakti ing yanangun yadnya napi malih yadnya agung yaso kerti puniku sane abdiang pisan. Awe gawe ge margiang. Dur maduluran antuk ugar-ugar sane kebaos pinaka sepat siku-siku punika mangdeje kemargiang. Pecalange ngawe trepti. Nah daler kaduluren antuk manggalo minekadi pecalang punika sane ngayuben iri kiring desa mangda presiden trepti karya agungnya punika ya. Janto solas rahinaya. Nanika kocap niki inggian keguat ngantos 11 rahina mangda sayuakti sangkaning lastarya tulus ikhlas ngaturang yadnya. Usan karya kehelingin. Sumangdene Brahmadan presiden puput karya mangda presiden ngelantur ayah-ayahan. Tegang manik gali ketur Re kenyekan pacang tegang manik galih puniki nanika sane mangkin jaga lanturang titiang. Laksanaya mangena suci Nanika nyen pemargi pacang
ingyan manik kali niki mangde jek ngelaksane tur mangde madan suci ingyan manik kali pinan dito mangas tawo sane pajang astawayang ingyan manik galih puniki sumangdene katur majang ring ide sang sulingi taler jero mangku wawalen go anak iki ingyan mangde rami puniki yadnya kaduluren antuk wawalen minakadi dai gali-galan gong punika kesarengin kekidungan jangkepin antuk ingyan warga sarine punika mawit sakit seke senti maneka nyensane maka ingyan seko santi sane ngaturang ayah taler wasu pada mangkin nari sampun jangkep bailen maka sami mangkin maduluran nunas kaitan ide yang betara minakadi wang padang ide ketunas oleh panangkilan nika wang supadani ide betara jaga tunas lungsur manjang ring ratu ide dane pemedek sinareng sami mangena sami pada ega sangkaning paswecan ide yang betara nunas ratu ide dane mangde sami nangun yanyo puniki pekedek pekenyum usana tegang manik gali nanika nyen pemargi ritat kalo sampun yadnya katur napi malih sampun mewatusan nek tegang manik galih lantur malih mejajaitan taler para istri-istri maka sami sampun sayaku sregep ngaturang ayah mejajaitan ketuntun oleh tapining nanika raris katuntun ide antuk ide sang sulungi saneka baos
tapi ini talar ide dadukun. Sane mangkin ini kenyaling manik galing Inggih. Ne mangkin lanturang titiang minekadi ngingsah manik galih puniki pacang aturne yang titiang. sang asulinge mapuja Jantan rikalaning ngingsah ne kebawas manik galih kedulure nantuk ide sang suriye pacang nguncarang puja mantra. para sutri lan serati Sihosan ring punika taler tarel para sutri duwe ring serati maka sami sareng pacang ngemargiang yatnyo ne puniki ya. Pengaya manda sayaga Duaning pailen pemargi ne puniki mejanten sampun memargi pinekadi pengayah warga maka sami mangdep siaga pisan nyangre minekadi pacang pailenane puniki ya. Banten sane angin ngingsa manik galing Inggih kelanturang titiang minekadi bebantenan sane patut ni angin pacang rikalaning ngingsah manik galih puniki ya. Nikasane munggah Wanta patut mangdo bebantenane punika ritat kalaning ngingsah manik galih bantene punika unggahang ring luhur. Sesantun lan Banten suci Sakemon sampunang pisan punika lali mangdo mau daging rare sesantun tur keduluren Banten suci ne punika mangdo patut Wareruntutan nia sayu wakti mangdo jangkep reruntatanipun sampun napi pailenan Bantenipun iku mangdo sami pada medaging nyangling manik
mangkin landurang titiang risa sampun raris beras ini punika sampun ni kewastanin galih pemekasnya nih. Ya. Sanging sa beras Duaning sampun ike sampun wesan saya wakti pacang ngingsah beras puniki raris asampun api raris durusan. Banten nyojangkep piatuing Gumantini mangde peresido saya waktu ingin bebantenan mangde pasti ke jangkep rikalaning ngemargiang Banten. mangendo sido namo raharjo Napi ke mawinan melet saya waktu titiang matur gumanti mangdo pemargine sane patut wiwilan kepatutane puniki persida raris siraga sareng sami puniki nemune kuasaning bahagia ring sejeroning jagat puniki ya. Nyane sane sujati Aingih ngerati dedanen titiang sinareng sami titiang ngaturin ngayang minakadi genah nyingsah berase puniki sane patut tur sane sujati ya. Urip Ning sepatutnya nemang de patut raris medaging minakadi sane kuasanin Banten pangurip-urip manis sujati puniku wadah pemargin rikala ngingsah berase ya. Jati ning wantah asampuniku raris pemargine mejanten sampun jati-jati pisan pacang ngemargiang karyane ageng puniki ya. Gua manggang sar sare
pike mekawinan sampunika duaning mangder aris preside minekadi sarin buana sarin jagat puniki raris kepice iraga sinarang sami nya nika nunas pice majalaran yadnya ne puniki preside iraga sinarang sami preside yang paceng nunas pice seraina wantah punika pican ide betara punika pemakas nyanyi sarwa genep mare ing gobok mangda preside di kebawa sarwa genep napi dan kirangan punapi wentene raga-raga sing ke pekubunan puniki ya jangkep watawi mawinan raris titiang matur ring upacara ne punika rikalaning margyang yatnya mangda sayu wakti jangkep sarwaningipun napi patut tane angin yang keping nah wasan murup urup iki ne mangkin lanturang titiang ngelanturang raris puniki ne kebawas maurup-urup puniki napi raris selantur pemarginnya nih durusang kramo desa sami suaka mangda raris sinarang sami kramo desa ne puniki liang tur suka pisan ngemoli kang minekadi daging pangurup-urupe puniki preside raris memicayang ring iraga sinarang saminya duaning siada nangun karya duaning sayu wakti preside raris iraga sinarang sami puniki nangunang karya agung puniki pemekas sami ojo lupa sake maun banget penglungsur titiang mantu kiring iratu dedanen titiang sinarang sami sampunang lali ring kewentenan yadnya ne puniki niku wantah pangulungsur titiang paswecan ida betar duaning majalaran yadnya ne puniki preside ide betara mapai suryan mapice paswecan ide ring iraga sinarang sami
punika wantah abdiang ngiring sinarang sami nyok. Nenten dados iya warup Nika dikalaning yadnya ageng puniki nenten pisan raris dados ngemargiang nunas-nunas ngidih-ngidih yen kebaos kasarang titiang wantah nenten pacang kedadosang. Patut yatno suang Mawinan saya wakti matur titiang mewanti-wanti matur yang para idodane sinarang sami mangdo presida ngemariang yadnya manut suang-suang mangdo siaga dari sinarang sami. Sane mangkin nyamuk nika Aingik karatu jodanen titiang sinarang sami ne mangkin lanturang titiang maosang parinikan dina sane pacang nyamuk puniki sane pacang aturunin yang titiang. apa karo ring apa Punika boyo jawenten tiosane pacang aturunin yang titiang. Wantah riparinikan upakara-upakara sane megenah sane pacang katurang ring sejeloning palingih niko sane pacang aturuning yang titiang. suci aso jangkepnya Puniki inggian bebantenan punika bejo wenten tios muantah suci punika asoro tur maning jangkep punika wantah sane pacang katur. ring apa nyamuhan jati Rikalaning rares nyamuk nih kebaosan
Bebantenane punika bayi jawenten tios wantah medaging Banten daksina pejati punika neka bawasan. Nah, Pewarga segahan iki raris lanturang titiang raris kewentenan neri iki ring keluargan raris ke bos mangdo katuran segahan barak punika ring keluarga. Nah, Nika sami pajang katur yen bainggian bebantenan saline atur yang titiang wau mangdo sayu wakti maka sami sayu wakti katuran. Nah, maring sesunan sane patut raris katurang punika bejo enten tios. Maka sering ide sesunan sani malingi kiriki gumanti mangda presida nemu ne kawastanin rahayu wanta asam punika pangajab titiang. Nah, mangdaida mangak sini yen nuntang nyane boyo wenten tios mawinan matur asampunika ring ida betara sesunan gumanti mangda ida betara mapi suryan nyuryanin rekalaning iraga puniki sareng sami ngaturang ayah kiri-kiring kayakan. Nah, sami damu manggil suka labda karya wanta pengacap iraga puniki senarang sami gumanti mangda presida damo druwe sinarang sami rahajeng rayu tur presida labda karya sidaning don watah asampunika pangabdin titiang ring singgih betara sinarang saminya. genah nuna wasu pada Ngelantur titiang ngatur nengayang
Iyan pailen pemargi karyane puniki ne pacang aturuning ayang titiang. Mari ngegena sane suci Ingyan ngelantur titiang mapinunas. Puniki wantak ring genah-genah sane suci pemekatnyane iri kalaning yadnyane puniki pacang mapinunas ring oleh terima galo karya sane patut taris mapinunas punika boyo jawenten tios wantah ring manggala karya punika radit nitahan. tanah lot gena suci Neka pertama aturuning ayang titiang boyo jawenten tios wantah mapinunas iri kering luhur tanah lot wantah kumamargine ya. pakendungan sane asri Taler punika ring pura luhur pekendungan punika wantah kayangan asri pisan saya wakti kewentenan iri kering luhur pekendungan. Nah pura srijo batu karu siosan ring punika wantah boyo jawenten tios iko ring luhur serijong daler ring luhur batu karu dangin bingin kembar Braban tiosan ngelantur titiang wantah dangin bingin kemare punika genah nyane nenten-wenten tios wantah iri kering desa Braban. Pakarisan neatrapti ngelantur titiang nguning ayang wantah taler iri kering
luhur pekerisan kewastanin sayu wakti wantah terep dipisan Erika ring luhur pekerisan nah Tiarda empul seluakatlan Dirdo sudah Siosan ring punika uning ayang titiang dirtompul taler tito selukat punika patut mangda maka sami kemargian wangsu pada paktudane punika. Jeneng ayu dewa iya nindeket suara raja karyo sane mau buat nah kene nyen buat pemargin sane ke bawah supengaro Las pas bahagia Olo kardi jani nyen anake buka wow nuturin buat tanggane dewa besi kane madan darmo utawi penyegjag Pulo Kerti, Pulo Sakedaton, pemen-men tuh sane sandang patut plas-pas sedurung katur ring ido betaro sane melinggih ring kayangan pusah ning ayu idewo maka miwa pedagingnya Tuh pirang idewo iya nindek daging ane ke bawah bagyo Pulo Kerti dodonya nih dewa lali patut di dewa sane sandang nagingin napi patut nih daging nih cening ayu jarimpon pengambian besik sane sandang dewa pendem utawi dagingin do ane madan jarimpon nah dan mari kaduluren sane melarapan tuh ke bawah sane kaping ruo pengambian yang adane do neng Bang urip mari
Mapan jani dewo ado ane madan daging penyegjak bagi opula kerti. Patut di dewo ngurip sekananing pala bungkah pala gantung. Rauhing sangyang prani pangsida raris metangi pangsida raris maurip malih neng. Sayut suci gaya guling beri kramo Nama pantu madan katur mantuk ring linggani do sangyang pramowiseso patut di dewo nyuciang sehananing sane patut katur ring ido yan guling dewo sida ngaturang pang melarapan sangkaning nekeng tua sajo ane madan suci ning Banten Pelaspas pedagingan. nah ne ane jani yang manut kecaping linggani do sangyang sastro patut di dewo melaspas sane pacang kependam utawi kedagingin do ane madan pedagingan sandangi dewo suciang sandangi dewo pelaspas Nika patut nasake walosing jenyen anake bukawa nanginin sang sane sampun madangi boyo nyenuwo ngentungang tasik ke segaro nah sandang mangdo presido wikanin amatra uning ini dewa Masarano upakara Rikalo dituraris makrano dewo raso-raso saking semang dewo majajahitan mangdo presiden ngelarang ngarianin ane madan upakaro jagi pacang upakaro pemelas pasan tuh ane sandang mau buat pisan uning ini dewo nih pedagingan panco datu kene nyentun nih yen sane kesengguh utawi kewastanin manut kecaplingan dodo warnanipun yen kadiring jabo wuningang panglelimo melarapan antuk daging niko sane kebaos pancedatu nyen kewastanin dewa ngiasin wangi ada kasino raris yen indik pengias boyo wenten dios wantah mangdo presido melarapan antuk sane kebaos daksino tu nyen ampunangi dewa lali wenten malih punjung rayun nan
sejeronnya. Pirang idewo manut kecaplingan ida Sang Hyang Sastra. Pangsing idewo di sekalane nampah celeng seliuliun ida dan katuran jani sandang idewo patut. Yen idewo nampah celeng ida katuran sane kebos sodo rayunan punjung putih kuning kitu sepatutnya nih dewo. Landurang malih upakara. Nah nene sandang sane pedingetin wo sandang sane aturin wo. Yen manut ring sejeroning agam-agaman wantah serati sampun iki nyen kawentenan daging utawi sandang karyanin punika. Ngadegang ya dewa dewi. Yen ring sekalane sampun ngenangun Suaraja karya ageng padut sane muasda ngrereh utawi ngewilang punika yaja mano. Yen manut deriki dewa dewine puniki naler sekadi karing sejeroning kebaos ring niskala. Dinanyane satak solas. Duaning mangda kebaos pengelong ring sesatakane punika. Yen indek kinah nenten kepatutang satak. Yen manut kecaplingan ida punika wantah satak solas nika sane kebaos satak lo. Rare angon sida nundun. Mekerano dewa rahina sane tuni semang ngadegang inggian kebaos rareangon. Asing-asing presida ngaturang ayah hiri-kiring kayangan pusek pang kewilangunan pang kededarian tuh kemelarapan inggian ngadegang rareangon sane kesengguh. Sami boleh ya amerta. Resian sampun presida ngaturang punika ayah-ayahan sangkaning nekeng tuas. Pastika punika Ratu Idedane sareng sami kebicain antuk lingganida Sang Hyang Pramekawi pemekasne sane kebaos mertane puniki mangda presida punika geniang asam punika yen manut kecaplinganida Sang Hyang Sastra. Murti sakti langgeng bagya ya setato. Naduaning punika kebaos ring sajeroning yasa kertine puniki mangda jagat puniki wewidangan Wanasari presida
Gemah ripah loh jinawi. Asing-asing kewilang, asing-asing ketumas mangdo preside kekeniang utawi ngamulihang asam punika ri sejeroning gegelaran sane kebaos yaso kertine puniki. Mandak siwi keaturan Aing araduy dedane sinareng sami. Sane mangkin dincabang ditiang ri sejeroning kebaos pomargi inggian punika ayat pomargi mendak siwi puniki kebaos sampun api indik pomargin nyane punika terus bahagia lan pula kerti yen manut ring ketah ne punika kewasane ndak sina ageng yen sekadi mangkin manut kecap lingganida Sang Hyang Sastra asiki sane kebaos punika dharma utawi bagya sane kaping 2 pemenmen Ibu Sugih bagya pulo kerti pulo sakedaton punika inggian pesenganida sareng sami piane kapang penontonnya mangdo porosida sampun api antuk duaning yen manut kecaplinganida Sang Hyang Sastra mangdo kepundhut ri sejeroning utawi punika kairing rikala ida punika mendak siwi nika sanesatang patut kepundhut kacang dada niaka sami sake mawon yen manut ring sejeroning dresta diasun ke baos desa mau wicara pasti kau punika nganutin ri sejeroning kecap-kecap lingganida Sang Hyang Sastra sane kanggo dasar punika ke baos purana ne puniki sandang margia sasalahan rajang dewa ri sampun ida rawuh utawi masandakan nganutin punika kecaplinganida mangdo presida patut kesangro antuk tetarian utawi punika kebaos rejang dewane puniki yen manut kecap sastra jangkep saming ring ampilan maling gaya sugera titiang singgih aradu sane mapayoga niriki ring kayangan pusah ri sampun kebaos mendak siwi punika ida sandang patut ketedunang Presida mangdo malinggih kiriko sane kebaos ring ampilan rarisida mayoga utawi malinggih apa karo kekadoran mangkin raris dincapang didiang ri sejeroning ayat pemargi sampun naturuning ayang titiang mangkin et sane memargi sedaging upekara sampun nabi
manten mangendhet jangkep sami Sampun nabi raris antuk ring sajeroning upakara mangdo para sida jangkep katur mantuk ring kawentenan linganida sane mapayangane riki ring kayangan pusah punika katur maring tapakannya namung ing raris pemargi sane aturuning ayang titiang indik upakara punika wantah kadur mantuk kering kawentenan linganida sane katuran suwa raja karya ageng puniki sane pacang keaturin dak kesino muawang duaning wenten ke bawah salat dudawi tatakane punika sane kuasanin sesantun nika boyo wenten kios mangdo daksina larapan tatakan sesantune punika raris rantasan lan sucian sampunang nalur lipio sampunang nalur lali nagingin sane wastra putih kuning utawi kadulurin antuk memargiring sejeroning ke bawah pesuciane punika buate goning rayunane jangkep punika boyo wenten tios wastra sane kebawas putih kuning punika dan mari kadulurin antuk sane wastra punika ingyan rayunan pacang kadur mantuk ring kewentenan lingganida sane katuran pujo katuran suwaraja karya ageng Muale mangkin pincapang titiang. Sane ke bawah Sri Kalo pacang ayat ide wetaro mesucian puniki ring segaro sampun nabi kewentenan nyane raris. Krama desa sami ngiring Ayang mangedare aradu Risa sampun nido ayat masucian
mantu kering kawendanan ratu idedane sinareng sami mangdo para sida sareng sami rawuh ngiring kawendanan lingganide. Upakareng sejangkepnya Naler tan mari malih paunguin titiang utawi aturuni ngayang titiang mangdo para sida risa jeroning kebaos upakara ayat punika katur ing segara naler mangdo para sida jangkep. Bedarane sami teduh Duaning rikalane ngida pacang ngiring mesucian. Kawendanan punika raga rain nida punika sampun pastika sareng sami mawinan kebaos sida Betara turun kabeh kiri-kiring kayangan pusah sareng sami sampun medunggelan pacang irika masucian. Berarti mone lantapaken Duaning rikalaning kebaos mangkin sampun punika makarya utawi meduwe sampunang lali ini kawentenan sane kebaos perdimone puniki sandang patut kesungi utawi punika pacang kapundhut. Banten suci pekelemelan sanesiosan Raris rikalaning ida sampun ayat napak irika ring segara punika sane pinirihin boya wendan tiosan nang padut margiang sane kebaos pekeleman puniki sane dumun kadur mantuk ring linganido sane melinggih irika ring segara. Banten pekelem katereng Irsane kebaos ri sejeroning punika kewastanin wangi utawi Banten pekeleme sampun api inggian daging sane patut kelem punika. Bebangkit bang ajoman lan Banten suci Raresane kebaos bebangkit bang utawi bebangkit barake puniki sampunang naler lipio sampunang naler lali nika ulune sampun pastika maulu suci punika sane kebaos utawi sepatutnyane. Ketipat ke lanah iku Rarestan mari kadulurin
utawi sampun anglipya nagingin ketipat lanane puniki duaning puniki mengahring kecaping lingganida Sang Hyang Sastra. Bebek bulu sikep barang Sepatutnyane yen nganutin ring sejeroning sastra utawi kecaping lingganida wonten kebaos tebal bulu utawi yen ring jaba punika kebaos bebek. Bebek punika mangda mewarni sekadi meserawang-serawang barak sepatutnyane. ayam putih kegantungin jina windu Raresane pacang anggen katur pekelam punika nganutin kecaplinganida maka sami pekelame punika mangda medaging jinahe punika sane kuasaning jinah windune puniki wantah bekalipun punika dados pekelem. solas keping yo akeh yo jarum mancio warna iki Raresian indik carune punika wantah caru manca utawi punika caru lalima indik jinah haturuning ayang titiang punika wantah solas gedeng sepatutnyane. Banten pekelam Inggih. Mangkin nganutin ring sejeroning tata didining inggian punika kewaos Banten Pakelem utawi puniki wangi pacang katur ring segara sampun nabi parindikan utawi pidabdab sepatutnyane. babangkit aju manelan Banten suci ketiapat lananiku Iya nindik kebaos punika bebangkit bange punika sampun pastika mangda medaging sane kawastanin dipat punika akelan asam punika yen manut kecap Sang Hyang Sastra. bebek bulu
nganut ring sajeroning tato didining utawi manganut ring sajeroning Purana punika sampun anglipya sampun anglali wantah bekelipun pinaka punika dados pekelem punika kebaos Solas kepeng yo akehnya jaru manca warna niki ninik jarun bebangkit barak punika nganut ring sajeroning Purana dasaripun punika wantah patut lelimo sane pacang kewastanin utawi sane sandang patut pinaka dasar kadoreng hyang darmo sunia inggih Lugro Lugro titiang Ratu Mangda sampunang titiang kekeneng sod Upadrawa duhaning sane sampun nodar titiang ring ajeng punika wantah katur ring kawentenan Ida Sugrapakulun Ida Sangyang Sunio asam punika kawentenan nyane suci asara jangkepnya hyang duhaning mau bangkit mau luantuk suci punika sampun pasti kemangdaning jangkep punika sane kuwate kadulurin suci jangkep Laras daksi Iepat iku raris pinaka dasar ring sajeroning daksina sampun pastika medaging sane muasta beras punika tatakan utawi dasar daksinane punika arepan ring sang amuja ya nindik genah haturuning ayang titiang boya wenten tios mantu kering sang sane muput utawi sang maperagayan putus punika wantah ring ajeng Ida sang sane mapuja punika patut kegenahan suci soro kejangkepen ya daksina ayu Yeneng katur sucine punika utawi katur daksinane punika boya wenten tios mantuke sapa sira Ida sang sampun kebaos sane pamuput utawi sang meperagayan putus
wantah suci punika kadur ring kawentenanida sangsane puput. Maring lebuh berani munggah. Raris ngelantur yen ringsa aduruning ayang didiang punika wantah peranine punika katur ring kawentenan sangsane wenten katur ring buh punika. Segahan ageng sore iki Duaning wenten kebaos segahan agung punika wantah naler katur ring sor utawi katur ring sane sampun presida tunas lungsurin pamuput utawi mantuk ring kawentenan idos sane mapuja punika. sampun rawuh ring segara Aing aturuning ayang didiang ri sesampune wangi makejang punika rawuh iri kering segaro. Iya. Janang pemendak segehan agung iki Pamekasipun kawentenan wangine punika ingiyanyane canang pemendak lan segehan agung. Iya. Iwak bebek putih jambu Pinaka iwak ipun wangi aturan duwene nenten jesios mesrana antuk bebek putih jambul sane uning ayang didiang. rejang pendek masola Ri kempengan punika ngantebang wangine kedegepin laris antuk sesolahan sane mengah punika rejange sane mau tamu. maring ida jerimpen lan sesayo Lian ring rejang lan segan riwau ketekepin taler wangi aturane antu jeripen lan sesayun. Iya. pengambean kunjung rayuna Nenten taler lali kedegepin anduk jarimpen pengamean lan sodo rayunan. sore dadangan solas tande
aturan sanelianan ring sane wedar titiang wau wenten punika kepawos wangi datengan sane makwehipun 11 taning sane mangkin mapa pada aturan inggih Ratu Widodane kramo sinareng sami unagan yadnyone sane mangkin aturang titiang puniki nenten jesios ingyan pemargi mepepade mata tujan lepas urip sukseman pemargin unagan yadnya mepepadene punika nenten jeksios ingyan punika ngeruat sarwa prani aturane durmaning gumanti sarwa prani ane angen aturan punika sami padha keruat tur mikolihang genah sane mau tamu ring jabo kaideran sederenge punika taler sarwa prani lan sarwa sato sane lian-lianan punika kaideran eri sewewengkon jabone ritat kalau genah pagelaran yadnyone ya Purwoda kasino lampahnya duaning kesukseman pengerwatane punika ingyan pemargi paiderane punika ngambil raris pemargi Murwo Daksina pinandito mangasatiti nekala punika raris mekadilinge ida sang meraga sulinge ngasti tiang sarwa prani lan satone punika mangdojo mikolian genah sane mau tamu dumadaknya walungane ayo sukerti nah iraku sinareng sami ngacepang raris sarwa walungane ane angin raris tegep yadnyone mangdo ngemangihang genah ngemangihan pemargi sane becik Anudin raris Karman nyane suang-suang riadat kalong
mangkin aturune ngayang didiang daler rikalaning pemargi unagan yadnyone mepepada punika sane banget mangkin suksemanyane Sadon entan kesakitin sami punika sarwa sadawa walungane sadene angin jagi aturan nenten pesan dados punika kesakitinipun mangdojo sami ngerti asoyang majalaran duk kayun sane welas asih olas asih maragiang nah sami raris kramone sane nyarengin punika ngemargian mepepadone mangdo mederbe kayun welas asih ring sarwa wewalungane ya mangendo ubuhane egar yen sapunika nyen lakune pemargine kumantine ajepan sinareng sami punika aturan-aturan sarwa walungane sami padha egaripun prayasita Banten suci ketunasan raris pemeraya sida lan sarwa aturane sane luwih durmaning suci ya biar kala ramanone lian ring ketibakin punika pemeraya sida daler kaijen pebiya kala gumanti raris sangyang Dwi Pramana punika presida nungil kesangkan paraning numadi Rawo iki ngireng pupudangan inggih para pamirsa sinareng sami duaning galah puniki sampun nganyak durmaning sampun dawuhe nenten je kelanturan malih kegiatan utawi kekidungane puniki ya ngadorang ayah megito santi ring wenguine kadi mangkin cudetan didiang rauh iriki ayah-ayah didiang ngados melarapa manalas caryo napa aturune ngayang didiang puniki pemilat kesatian sami medepi ayah-ayah kadur sakane ayun sane las caryo
Labdo karya sane rahayu. Napa mekas tunas titiang pemargian nyone mangdoje labdo karyo titiang taler sinareng sami mangguhang kerahayuan kerahajengan. Kirang langkung ampuraya Rise jeroning titiang ngaturang ayah mesanti puniki janten makueh punika kekirangan titiang nantuke punika titiang banget ngelungsur ring para pamiarsa sinareng sami titiang pamit pramosanti keadoraan cudetan titiang ayah-ayah ring wengine kadimangkin sinep titiang puniki antuk nguncarang paramosanti